Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusitas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor yakendo ulat ka Meghalaya URN Ravi yakino yalam ke im lang salang banyatai halor ke jinglong jingman badangshen bat kimat ban wanra yak jingsuk jingsingan hakajala Penlong ke District Health Society West Garo Hills yak program I inject na kabantaki kena hapo Commission Indra Dhanush ha Charangre Bat jor ke jingkriat hasor shalom ya thu ke IMD ba ke jingkriat kandang ne hagisngi banwan kum shibanta jong ke jing thmu banwan ra ke jingedai ke bajan bat ke noyalam ke imlang salang ulat ke Meghalaya URN Ravi haki arsngi baladem ulaya kendo economic mat bakenthum nak khasi Jaintia Presbyterian Synod balaya lamdo Reverend SS Majau nak Archdiocese John Kashalong balaya lamdo Father John Madur nak Sangraj balaya lamdo Uma joining pede nak sang khasi do ba don kupadakar kesenjuk kirang bashnong balaya lamdo ba RL Black nak Care Shillong da iba Tokibla bat iba RG Lingdo bela mikmat nak Meghalaya Tourism Development Forum Hakaji kendu layatai sani bha halor ki jingja badangshen ki balapan ki jingmut bha ya ki briu hakaba ki nuya lam ki lapan pa yala ki jingsno bat ki jingsu kia halor ki jingja bat community ba ki jingsut kan sensyar biang haki imlang salang man la ki nuya lam ki lapan pa ya ki jing angnut ban yoi ya ki Meghalaya ka bakio shaprang bat ka balan na ki jing pensyapting Ka District Health Society West Garo Hills Tura nin kasngi kala penlong yak intensified immunization program na kabantaki kana hapo Commission Indra Dhanush Hacharangre kabahap apo ka Sampalkre Urban Health Center Deputy Commissioner Jongka West Garo Hills Uram Singh ubalalong ukomsan ulaong bagi kena harilom Garo kamtam hakinong kendong lajushem bakilong kibaduna hak ayan bat calcium kabapenlong pat yaki bakimla bansan banhe hababan yak jingdon kam Jongka Mission Indra Dhanush UDC ulaong bakijing ai inject bat tika yaki kena kalong kabakomsan bat badai ban ai nakabanta ka jinghe jingsan kamet kapat bat kabor berkat berdan Ka Standing Committee Jongka Social Justice and Empowerment hapo ka jingalam Jongka MP Rama Devi kala kentu yakipat ba bagin ay yakijing ajingmun bat jing kento syapang kejing pinbit pinbiang yaka Parents and Senior Citizens Amendment Bill arhajar kat kendai lakban pa yakijing ajingmut haka website www.loksabha.nic.in Menteri Rangbado Narendra Modi ulaong bakaji dai hapdeng ke India bat ke United States of America kabala seng nongrim halor ke jing shanya ke jing buram markalian bat ke jing sutu jingmut kala nangkiu nakabor sakabor hakajing pa yau kerwo snem thma sha President ke United States Donald Trump Modi ulapan pau ya ke jing angnot ban nang yai beteng ban ya trelang batu nakabanta ban penklan ya ke jing trelang habaro kiliang Menteri Rangbado ula pasat jing mutru ya ke jing nang ya chaprang hakaliang ke jing dai paralok bat jing trelang hapedeng ki artli kiri hakasnem baladeb Da kabayay ban bat kershan ba ka Citizenship Amendment Act kan amkta ya uno Muslim hapo kari Menteri kena katanat korbari jong kasoka pedeng uji Kishan Reddy ula pendrem ya kilian persya kentup ya keseng Kongres kibala persyang ban wanra ke jing syapting hapedeng kijak benriu hapo kari Haka jingple ban pentri kam ya ka program Gruha Sampark Abhiyan kabadai ka program jing pensung thupai ba halor ka Citizenship Amendment Act araja khat khanda Hatirupati Andhra Pradesh Kishan Reddy ulong bakaan kamdai ka persya ya ka jingmanto jong kanu ka kanhun chai benriu hapo kari Ulong ru bakane ka an CAA kan amkta ya uno Muslim hapo kari bat ba ka sarkar Narendra Modi kalawanra ya ka nakabanta ka jingmantoy bat ka bhakamian jong baro lang kani kadai ko All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya ka kubor
Kacing kriat ke bajur hasor Shillong na do katayo baladem kalawan ra jing e shibun kamtam yikitu kibriyu kibaduk kibom don ying don sem ne kajan kanep banyada na kacing kriat hasor Shillong kibun kibakum kini kibriyu kitemen samla bat kikna kibashuyat heksurak banwat bam bat banwat jakari Katkum ke India Meteorological Department layatu bakani ke jingkrep jong ke sunbreng kandang ne sakumba arsngi AA bat kat langru kandang jurong. Kumba julong hi man nakasnem katu kani ke trekam jong ke sorkar kem jula ban pendep ye ke project bat kani kala julong ke rukom hamegalia. Ki project kila sunang yai kenton ha kajing sapteng na kawai kasnem syakawai pan kabala longpat kajing ban kia arsya laha kaliang kapur ni kajing kiu kador kamur jong kimar ki mata. Ki tolong kubor ki yathu banamar kajing kerdu pisa ki project badang sapteng kendang syempur bun snem ban pendep. Uwe ni kinong tray barang pa jong kasorkar ulong badai ban bu da kapur ban pendep iki project badang sa. Ke projek melarim tam ke badang sateng haduk menta kadai ke jingshina ya ke yeng dorbar thawan bathamai jong ke Meghalaya hadien ba ke barim kalasya bamdu hakading hakasnem hajar iwe wat la ka kam kalasdang handai ke jing kedu pisa kan long uding pingkyang hakaban la pendep yaka hakador balabu ke balong shispa arpo hinyo klur tingka Hakaliang kakoit kakiapan, kajingshna ya ka Shillong Batura Medical College, ya ka jaka sumar na kabenta kajing pangbampong ha Shillong Civil Hospital, ka Diagnostic Center, bat kajing tungkam ya kinong tray ha ka CHC, bat PHC, kidang sateng hadu menta. Ha Kashmir kishipai pahara kilayok ban penyap yawew erang ha kecisiat markaliang ha kashnong sel kabahap ha Pulwama district kikubor pulit kiyatu ha All India Radio bahadian balayok jingtip kabatikna kishipai kila kirkut bat penlong kejingkandra ha kate kashnong bat haba kilayok kem yaw erang kila penbor yu boun aitino hendrai ulasiat yaki kabapenlong ya kishipai bakin siat kaliang bat yok penyap yau Chief Executive Officer Jong Khelo India Youth Games Arajar Arpo u Avinash Joshi but u Joint CEO u A Anga Mutu hakajia kren but All India Radio kila pentikna ba manoru kimdai ban sus ne shapting shapang kajinglong shingan na marba kila penkre laisertap kibor pahara hakapor ba penlong ya kijingele kai Kabenta balai jong ka Khelo India Youth Games kan long ha Guwahati na do kashipo tarik menta ubnai. Baro armut ki officer kila ong ba kila yo ya ka jingkarsan jong ki pai nong shong shinong bat umday satya bandon kanu ka jing sus na kabenta ki no ya shimbenta ha ka ni ka lumpung ya lekai. Ban penkut ya ka khubor sa sisin yan pensgaw ya ki mat pakongsan. Yakendo ulat ke Meghalaya u RN Ravi yakinoyalam ke imlang salang banyatai halor ke jinglong jingman badangshen bat kimat banwanra yak jingsuk jingshingan hakajalla penlong ke District Health Society West Garo Hills yak program I inject nakabenta kikna hapo commission Indra Dhanush ha Chirangri bat jor ke jingkriat hasor Shillong yatho ke IMD ba ke jingkriat kandang ne hakasni banwan Kato kini ko kubor kalakut kabalawan Chapinak All India Radio Shillong hakapo prabajing inyaso bakadeli station nakabanta ka kubor hakaktin Hindi ban penbot ban daka kubor hakaktin pareng hakapor pra katsan minute kani kadek All India Radio Shillong